There are many reasons why you listen but you cannot speak. Some students say, but teacher, speaking is the most difficult part of a language. And I tell them, no. It depends on what you're doing to improve your speaking skills. Speaking is a skill like all other skills. I always tell you this. What you're doing to improve your speaking is what matters most. Hari impamvu nyinshi zituma ushobora kumva ariko byagera ku kuvuga ntuvuge. Nandi mubabwira ko abanyeshuri barambwira, teacher, ariko urabizi kuvuga ngo nibyo bigoye mu rurimi. And I tell them, no. Ndababwira nti hoya biterwa ahubwo n'icyo ukora kugira ngo uko kuvuga kuzamuke. Come on, a mind is programmed. Ubwonko icyo buhaye nicyo bufata. You have surrounded yourself with English. I understand and I always advise you to. Wicikije Icyongereza ahantu hose ndabyumva, uhora wumva the movies, the songs, you listen to people speaking, that is good. Nanjye mbagira inama yo kwikikiza Icyongereza kuko ni uburyo bwiza bwo kuimprovinga your listening skills. Ariko se kuki wowe bigeze ku kuvuga utavuga? Why don't you give yourself chances to speak? You listen to people speaking, you listen to songs, you are watching movies, but you keep your mouth shut. Wowe kuki urucecetse? Why don't you speak? Iyo bigeze mu nama, you don't raise your hand to speak in English. Cyagera mu nama isaba kuvuga ntabwo ushobora kuzamura ikiganza cyawe ngo uvuge. Ubu uri kumwe n'inshuti zawe ukabumva bavuga rwose ukumva ari byiza ariko wowe ntabwo ushaka kuvuga. Come on, you cannot improve that way. Get out of your comfort zone. Wowe kigushimisha nuko uricecekera ukumva. Rekera aho ngaho, tangira nawe uvuge. Ugira ubwoba bwo kuvuga. I understand that you're afraid of speaking. But English is none's property. Ariko jumenya yuko ururimi ntabwo ari umutungo w'umuntu runaka. Ntabwo ni wici Icyongereza nukivuga nabi hari umuntu runaka ushinzwe kuguhana ngo wanyangirije umutungo. This is the property of all the community. Uyu ni umutungo wa community yose. Mu Giswahili twajyaga tuvuga ngo ni mali ya jamii. Uyu ni umutungo wa community yose. Ntabwo muzenda ngo ubyice uko bishaka ariko mistakes are part of learning. Gukora amakosa ni uburyo bwiza bwo kwiga ururimi. Come on. Please practice making and learning from your mistakes. Ikindi kintu kibitera nuko you are focusing much on grammar. There are people who understand all the grammars of the world. Hari abantu rwose bazi grammar y'isi yose. They understand present simple tense, past perfect continuous, present perfect, future simple and everything. They understand countable and countable nouns. They know where to add s. Everything about grammar. Ibintu byose kuri grammar barabizi. Ariko wababwira kuvuga bikaba ikibazo. Nuko nguko rero bigenda mu mutwe wawe iyo uhora wibanda kuri grammar igihe ugiye kuvuga. You always want to sound perfect. This is what happens in your head when you always focus on grammar whenever you have a chance to speak. Ariko mbere yuko nkwereka uko biba bimeze mu mutwe w'umuntu ukunda gutekereza cyane kuri grammar buri uko agiye kuvuga, reka mbanze nkwibutse yuko turi kwiga Icyongereza dukoresheje uburyo bwa Google Meet aho twiga online turebana ahantu hose waba uri, whether you are in Asia, Africa, America, Australia, any part of the world. Muze improving Icyongereza cyanyu dukoresheje ubu buryo. Murebe zino nimero zanjye ziri kuri screen, hanyuma munyandikire kuri WhatsApp tuganire dukomeze twige twongere ubumenyi bwacu mu Cyongereza. Hey Chris, what are you doing with your computer? You look so busy. Ndi gukora igikorwa kigikomeza ndamusubiza nkoresheje past. No, future. No. Present. Present continuous tense. Subject plus verb to be. Yes, I go. I am chatting with my friend. Well, it's okay. I am chatting with that. Yesterday we could not find you. Where were you? No, ngiye kuvuga ibyabaye kera ndakoresha future simple tense. No. Past. Subject. Well, verb to be. I was at a stadium watching a football match. Erega ubwonko bwacu icyo tubuhaye nicyo bufata. Wize kumva ubiha umwanya, ubwonko bwarabifashe.
There is no way you're going to be a good speaker unless you are training yourself to speak daily. Ubundi ururimi rugira ibice bine by'ingenzi. These are 4 main parts of language. Igice cya mbere ni ukwandika, writing. Rwose uzi kwandika neza ururimi aba ari ikintu cyiza urimo gukora mu rurimi, uri kuimprovinga, uri kugenda umenya ururimi. This is a very good step. Icyo ni igice cya mbere, kwandika, hakaza gusoma, reading, habaho gusoma, hagahita haza speaking, ari nayo twibandaho cyane, speaking. This is one of the most important parts of a language, ari nayo abantu bakenera cyane, speaking. Hanyuma hakaza na listening, iyo ngiyo wowe uhora witoza, hanyuma ukumva ariko ntuvuge. Ibi ni ibintu bine byose bigomba kugendera hamwe, ariko twebwe hano twibanda kuri speaking kuko ni abantu bakenera cyane mu buzima bwa buri munsi. If you can listen and speak, then writing and reading will come gradually. Rero muri ibi bice byose icyo uhaye umwanya kirakura. I'm telling you, whichever part you give your time, it is going to grow. Uburyo bwiza rero bwo kubikemura: learn grammar and practice. Iga grammar kuko grammar ni foundation y'ururimi, nta kuntu wakubaka inzu ngo wumve ko izakomera kandi ifite foundation imwe. Iga grammar, wige vocabularies, iga grammar, wige n'amagambo, ariko unabikoreshe. Reka nguhe urugero rwiza uko bigenda iyo wize grammar ukayimenya neza ariko udashaka kuvuga. Imagine you have learned how to drive a car theoretically. You know how to stop it, how to turn it left, how to turn it right, and everything. But are you a good driver? The answer is no. Actually, a big no. Wize gutwara imodoka rwose mu magambo, uzi gukata, uzi ko bafata feri, uzi everything. Ikintu cyose urakizi mu gutwara imodoka ariko mu magambo. Ariko se uri umutwazi mwiza? Reka twibaze icyo kibazo. Ntabwo uri umutwazi mwiza kugera igihe uzatangira gutwara imodoka ugakoresha amaboko yawe, ugakoresha amaguru, iyo modoka ukayitwara koko. This is what happens with a language. Kwiga grammar ni byiza. Umuntu wize grammar ashobora kumenya kuvuga byihuse rwose, ariko ugomba kubifatana none ukabihuza no gukora, put in practice. Kuko uwize grammar arayimenya nkuko uwize gutwara imodoka nyine aba bizi, ariko yajya none kwiga kuvuga bikamworohera kuruta utarize grammar. Icyo rero ugomba gukora, you have to practice both at the same time. Niba uri kwiga grammar, witegereza ngo nzatangira kuvuga ruko grammar yose nayimenye. Ukoresha ibyo bike umaze kumenya, ubyiga ubikoresha. Hanyuma niba ushaka none gufocusinga kuri speaking skills, bikoreshe kuko mbabwira ko ururimi ni skill. This is speaking skills. Ni skill, ni ubumenyi ngiro nk'ubundi bwose. Ntabwo rero wabimenya utabikoresha. Engage yourself in situations that require you to speak. Wowe ishyire muri situation zituma uvuga. Vuga every day. Don't worry about mistakes. Worry about mistakes no more. Haro itavuga ati ariko ngiye mba ndi njyenyine nta n'abantu bo gupracticing icyongereza mba mfite. You have yourself. Ntabwo ari ubwa mbere mbibabwiye, even no mu zindi videos nagiye bivuga, ariko practice alone if you don't have some other people to practice this language with. Niba nta n'abandi bantu ufite bo gupracticinga uru rurimi, iganirize. Mpora mbikubwira, niba ujya ureba videos zanjye uzabibona, ariko take yourself to a mirror. Jya muri mirror wiganirize, ufate ikintu runaka ushaka kuvugaho, wivugishe. Wenda bishobora kugaragara nabi igihe uri mu bandi bantu. Don't talk to yourself when you are with other people, but when you have a chance to be alone, you can practice speaking English with yourself. Record yourself, take yourself to a mirror, try to practice English wherever you are. Ikindi kintu, write before you speak. Andika mbere yo kuvuga. Iyo wamaze kumenya grammar, waramaze kumenya vocabularies, ni byiza. Ntabwo uragera ku rwego rwo kuba wavuga, ariko ugiye kuvuga biroroha. Kuko niyo ukoze amakosa ushobora kwikosora, nta wundi muntu muri kumwe. Bituvuga okay. Hanga muzikosa kubera ko ndabizi ko iyo turi kubaka present simple tense bigenda gutya na gutya. Nicyo kiza rero cyo kwandika mbere yuko uvuga. Ubu ufite ubushobozi bwo kuba wakwikosora. Ego, you are going to be hesitant at the first place. Ushobora kuzagenda uvuga gake uvuga ujijinganya, ariko mu mutwe wawe uri kugenda ukosora amakosa. Iyo rero wabanje kumenya kwandika mbere yo kuvuga, birakorohera cyane kumenya kuvuga, kuko ushobora gukora ikosa ukamenya kuri ikoze.
when you have started by writing, it is easy for you to correct your own mistakes. Ibi mbuza n'igihe nari ndi kwiga igiswahili, igihe nigaga igiswahili nigaga nandika niba menye ijambo rishyashya, I wrote it down, nkandika n'igisobanuro cyaryo. I could even remember the page where I wrote the word. Avuga ariko iri jambo ahantu naryanditse kuri no page, nka scanninga rimwe nkaribura ubundi nkaribona, ariko biroroha. Biroroha na iyo ubanje kwandika ukavuga nyuma biroroha, ushobora byibuze kwibuka, ugenda ubwonko bwawe buconnectinga the two sides, speaking and what you wrote on the paper or wherever you can keep your notes. So these are one of the biggest reasons why you can understand English but find it difficult to speak. Izo ni impamvu z'ingenzi zikomeye zishobora gutuma wumva icyongereza ariko kukivuga bikaba ingorabahizi. I have even provided the possible remedies on this. Ndetse nagerageje no kubereka icyo wakora kugira ngo ibyo bintu bikemuke. Summary rero ya byose, incamake ya byose, icyatuma bikemuka: go and speak. Speak every day. Genda uvuge, vuga. Ntabwo ururimi uzamenya kuruvuga utaruvuze. I think this is enough for today. Don't forget to hit the subscribe button, like, share, and comment. See you in the next video. Bye.